I know you've been up there, so you're pretty much familiar with it. Good. I waiting for America. Well, Happy New Year, Papa Sabat here gets me receipt. Happy New Year, Grandma's go, Tasabe, Nafni. Kiriso, Giri got Haravi. What if you think it's Irawe Gavin? I'm not away. You can now watch Facebook, you get Messenger. You want to go through Messenger, you get Facebook, see about the rich Fagan. Irawe gets me to office. We put upon at Seva again, never is a ferry. Usum Esukuna Piper fish, not a week. Get Poputare Pure, Torin non, Egon Moru. City Nurse Pastor Garage one Barun, Pastor Kian Northern. Irabu fish online, you can watch YouTube, you can watch Facebook. You can get me on our Facebook page, as it's a true, we are super share. You get CH for one link, Pusupotogori. The one, 250 era, Suguna Pipen, Seri, near Pure Kurok Oru, Tori, Sarwari, Crew, Tori Sarwari, Egon Moru. Ira ekara tei ke fansor abo fisara sukuna pipen nge abo poputa nekurion kurakoru kerebun kurakoru no mumara sibutoro ya tsne senori feri kere bugatti gorsibu chieci fogo noriate savaskot mira para pone siaure semari itu ikiri sogol seram bebe sekerian Ubachibara Seri every year 2020. Kawa Waki will not 2021. Kirisub got to Buru give serious Samuel Gawasawa Kosaput area where area fu ever am. The Kirisub Rapuru gave it all. Fan po me Varama. See you got me Rabara Pone fair as a secretary fan so damn. Two forgot what I boy. Fan Moru. I want to go. Because I was a couple of nominee feeding. Because I was a couple of fang no more good me fair boy. Not even me ever am. God, because I was a couple about petty game serious, say Taraga, can say that God. Put us up for it there. You go boy, a pillar, a fan so damn well. Two forgot what I put, Fengon. If I get to a fan so, if I get to get it, ever am medicine. I got not the Jesus Christ, whatever. Amen. Well, I got to go. Siboragari, no say Wokisin, or a very gay, Woke Pwarata, Saburagon Meru, Wokisiru. I want in 5 you cried me, Tori and Nana Cabas America. You were one of the one, Ikara Bible America upon. Narasin Serigere, where Nara was starting, you get Kageri, we cost a cave Cabasin. Merigarachi Aquilaro no Cabasen took, you will be Sarekis Sakora Nuru. You will be Sarekis Korafis and Nuru. I've got to go. If you're able to read from an English Bible, I encourage you to please take your Bible and also follow along or read along. Put a board fund so I will rely on you from Kabadisi from up here. Pwarata Sapura Meruari, Workisin Oru. So Cheria, Togere Badis and Getting and Nari, era Workisin. Oxin Waru,
Pwarata sapura kamerari wakisin oru apa sa iwe wakira parewan chonen ayakas fanang auren ewa kapasanim esemuch pue arroa geri John Ferufan geri sokun arabas medicine geri ekewe eirang ekewe bu mekewe sokobaden kapas medicine Sampai orang geri wakisin mita fisu. fisu Fisu. para pasa iwe are wamang ne apasa o puasa onukot o mareidi ariwe mareidi ariwe maraman naparap pun adori ariwe fanson pepere abugu John Ferufan o bebin ngeri I ewa Pwarata nang Ferufan madal mekewe korik mi puaceda Jadi so capu. Ibu cek paling ni wis sefari bedara Pwarata rafiran yang ngirgit. Raiwe wakira pare becon neng a ekes fenne. Awak rira kapasan nim esemus puya buah roga geri John Ferufan. Geri sakura kabas medicine. Geri ekewe eirang. Ekewe wu ekewe sakura badan kabas medicine. Iwe aru omong ne apasa o bue asamoru kot o wariti anwe maraman napara. Pun atori anwe fanson puya pure epugu John Ferufan. O bebin ngeri I ewa Pwarata yang Ferufan matai ekyo korik mi puaceda. Yenir keran serafa the Bible in America. So can one of you guys read it from an English Bible, just so that we can get an understanding of what the message is saying? What was the verse? What was Revelation 14, 6 and 7. Then I saw another angel And I saw another angel fly in the midst of heavens, having the everlasting gospel to preach into them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Thank you. No nuti wuki siri gerai miorki ru kukun kapasiga force sibu focus wanari sor kan usar nari kurion. Nampai era kapasara obue asaworu ko. Obue asaworu ko. Oruan gosamusamuran na era mariti arwe maraman naparapi ketekia. Non ewe kapas Amerika serirojo sera bekerja kues me eniari iwe era kapas ikera force ikera kuku force era obue asaworu ko. Non era force Amerika era fear God. Fear God. Iwe sapu-sapuran nan enan oware di anwe maravan tekia nak kapas Amerika era give glory to him. Give glory to him. Iwe irapata si wacha sibwe noviti pusipon rogorog pada negeri yabi saro korafisen negeri ki force norat sia kuri no kabasen feruat kabasen chu. Ngamero cia at sibwe siri
met puget bira wase na basa. Paiben esecek ere ika use kabasren acek mochen neru era kabas. Every single word men not paiben ameru chia. Non agaga politics, the politicians, you ran men uitsiari iteter voor kabas gebruiken. Statement na bawal feriden, awe it's a game warning stimulus merudo. We war kapasan ika if undergur rawatin non tarbo. You every single word rawatin non tarbo you fakuru chia. You sa warna kapasan god iraw supon pipen. Every single word. Iteiten voor kapas na kapasan god mi chia. Mi or wewe and god wati. Ina kapas Amerika era fos obasa waru god. Iwe ferero kapas fear God. Iwe ikasi buat cia kuri era kapas fear God. Iwe epoe ieri didin. Nuokus God. Nuokus God. Fear God. Nuokus God. Asawaru God. Non, no cai Bible mi arai wera asawaru God. Ngai rugi epoe puken no, epoe Bible no. No kapasa chu ke epoe arage nuokus God. Ikai pa moe kami ceveri ewo kisidera nuokus God mi never bun ti pace meirisi. Nge narai wen ne ari non no cai puk mi arai e Bible ri gerai wera asawaru God mi never bun ti pace meirisi. What does it mean to fear God? Met wewen ekabas ika atsibwe nuokus God. If also atsibwe nuokus God. How do we fear God? Verder notes ke raga Amerika we egis no fiti fegan ni aats kabasen chuk kabasen Amerika ga parabusara tipis. Naratsia neri fos nuokus God me ta botoro ekkew nor gigit sibwe ki sibwe ni weiti God. Retsege fos nuokus. Puno bosador nari accident kesakura ke sibule feyengai be daga tornon neti pasage kikich. Siari wokus. Siari. Iwe da irara por ekkew ne ki tornon ekikich no bosia kurai kapas nuokus. Bosia ki sibwe ni weiti. Iga sibwe ifa sibure sang nong sibwe chet Feras nuokus di go di kari weiti. Iga sibure sang nom narat Eurek pogiden norace ni area ra wogisi wesai ki ko ti even got me never ngal. Iga sibure meri nonong nge etere ki chuvet si aferi pusi se sibwe fer los metats mi mwen. Pusi ni weiti ko. Meri pe puira kira eki e botor nor eki gisnu pusi an area ra kabas nuokus ko. Yes, sibukaton Ika met paipera wase na pasa. Ika I fausiran paipera itigeri kis posibwe marawari e barawen nuokus kot. I fausire ga tots nuokus kot ngeri kits sode. Ewin nan pai may urge si wasen where way to sunko. It's impossible for all of us to understand the whole reality of God. May was impossible and ki charavasi where we're to the completely where we're to the God. It's impossible. She said always. She said ya God if is me ya rafik me ya. The keravet thoughts she said she said where. So it's impossible. You see what focus on made by better point it's usun God. Non every so sabut where wagisin walu. Piper abasa ia necessary tom necessary God un God mi tom. Iwe atsiar negeri iwe kapasar nuokus God. Nuokus God usingai religis nge seperi weiti God. Ngaru bosia torongi met poke bira pasa gasap sabora met piper abasa
Ya Bible afata ke quote even quote mi tum. Iwi kya pun quote even quote mi tum. Ya patachak sipue niwiti. That's the era irara kapasi sipue ise. Ika pun quote even quote mi tum. Then why do we have to be afraid of? Ika patasipuru kusudi. May sakkorai sakkun nuokus God e wacem pusipu barawari ferida. Nge sibue sapura beci aku sirang ko ati nge non wakisin tiu se wacem ike evera potogoria ane ale gerikits. E wiso sapuru ere wakisin tiu. Ngabue anari Eh, na kisitiu erage. Iwe kot hapar ngerigit antom ren an tirato nerue ramen on verifan posipura mara ren I. amen. Ko se wacem sapura geri wakisin ike ane ari cakara wakisin pon egon moru. Okisira me oru Yor. moru para basa. Iwe pusin kich mi sire orugu and kodiwetong ngerigit. Kod mitong. Iwe igayaman mi sire tong nonom non kod o kod aban nonom non I. Amen. Amen. Iwe irara ekia me thoughts mi wase chia. Ki soring sebu e witi. Ewen sebu wase siri me we witi bun kot I evan kot mito. Esapu evan kot mi never evan ke evan kot mi unfair ke se fair ngedi arabas. Pai bere arang kot I evan kot mito. Si afen för vi alltså activity när det alltså fanns så apa för vi si a campere och sun kot ngeri bara watto vi kan vi cheveri non a sakara we sun math you are God we can God is love when God equals love you si a sini pun vekte betats me si puke pini ke pai pera pasa feriten e betats to ecek awe ngeri kitu sun na baraten ko Iwe kot yevan kot mi tom. Esapu yevan kot mi neberevenga. Iwe sipu e pananagari rigatir wokisin. Isaiah sapur fek me wo kisirago. Cheveri ye siasire ye kot yevan kot mi tom. Ike yevan kot mi tom. Ike pada sipuri weiti kot. Ike yevan kot mi tom. Now let's read Isaiah 41:10. Isaiah sabu fake me wag siragon. Get Pharisee kasi fanso. Ngai buat so gani me pusen ne arau non no chin note. Ngai kasi buat ceri poti gar. Prato cio ko pambona tawaren. Oruwetti woti sabure wag si fisu. Sister Marceli kasi buat ko pambona tawaren from sapurwaru wag siragon meriwu. Sister Sarfanta kasi buat yan. Ewi so sapurwaru wag sin egon maru. From Sapurwaru, we kisiragon mergo. Oruwetti woti sapure we kisifisu. Yeah, Isaiah sapur fake me we kisiragon. Look at these first words, the first two words. Kosap nuokus. Kosap nuokus. Ngang niron nong riom. Ngagam kot kosap nuokusuti wo ots metot. Ubue abacakurok o arisu. Ubotuburuk, ika ubotuburuk o akasakor. Okay, now yes yasire pun.
Kot iaran kot mitong ewe puga Pwarata era sebuah Nuokus kot. Beris ya discovery ringa kot iaran kot mitong. Iwe bericek na puga raisia siasi ringa kot afen era ringa singe sisap Nuokus. Sisap Nuokus pun era ngang mi nonom reom. Kot era I mi nonom rich. Ngang om God kosap Nuokus apa ini seferi. Do not fear, I am your God. Iwe, okay, si asiri, si Nuokus God. Nge God iya God mito. Iwe bericek si asiri nge God apa sih religi singe. Sisap Nuokus pogeden I as God. Kesawat brother Cio. Kaya oruan tiwot di sabun. Ewe kisi fisu. Sabure wagisi fisu masa pewe ngun miven ika urubin ewe kot afen fangirigich eseferigich pusipe pirir nge afen oragi jeroren manaman tong merigitu. Kiri so sapu. Ien sapkuri iti dan effort siga wugisin. Pue ewe ngurupin, ewe kota afen fangiri kits. Seferi kits pue era foster lebe kidan era bigreif. Ien non King James version iker kapas Amerika era pue sisap Nuokus. Ge sapue gurun Nuokus. For God did not give you a spirit to fall back into fear. Era kota sengeri kitsewa ngun pusibwe jagun mifer pusibwe turu sefer long na marawen Nuokus. Ja marawen Nuokus. So si asli ke kota sewa sen pukitsibwe marawen Nuokus. Sabas sini pun kota after kisnge sisap Nuokus puri askot. So nyebeti cak wewen en paibera range sibwe Nuokus kot. Ifau suri marawen Nuokus suti kot. Kesawatan Marsiri. Egon Meriu. Ting kesawatan kapangeri. Right. Puedo gurun ko afen ngeri kebi esa fer kebi pobujan ferdek esa pan orwo kusugebi ngewagun afer kebi poborong kot iweran marabare wagun sia ko da renkot sabat. Iwe na puker rawa apa sabora beti geri kits. Yeseng geri kitsogun. Pusipwe tur sefer ro ganap sefer na marawan Nuokus. Nya afeng geri kitsogun pukits sipotu vichin iteri nan kot. En kabas na fos Amerika the spirit of adoption as sons. Ngurin adoption na kabasen ferwas esirere geri mubu ats muti reben. Iwe God afen muti kits. Orang wari wo kisin erage kits ya ker ngeri God apa iga father iga siri. Iwe paipera sabora beti geri kisinge God ese wo chen pukits sibwe maraweri marawen Nuokus. Ese wo chen sister Sarafanta ne area wo kisira kon maru. Wison sabur ruari wo kisira kon maru. Egome sute? Wison sabur ruari wo kisira egon maru. Egome waru? Ah. Se egomuru. Egomaru ya sage. Ese ornuokus nantong. Amen. Tong mi urusat o togeri suara sakun nuokus medicine. Iwage tong ese wo
og urusot suraren even mi Nuokus pokiten Nuokus ajak fiskren niwirin tibis. Wakisi cekakan madu kiriso. Tong mi urusat atawori esuara sakun Nuokus medicine. Non usar na fasum merika a perfect love cast away or cast out fear. Perfect love cast out fear. God even God mitong. Iwe abu sepa eredi kisinge sesap marawari marawan Nuokus. Pui afen moti kits. Iwe kits yarung. Iwe kits yaka kerngeri God Abba. Ika Father. Ika Sevi. Iwe busi puken pi ramon ngeri kits pun non tong en tong mi fakun urusach. Iwe sior Nuokus no. Iwe si pune satiri me erifagani ga ochufagani kareki ke. God even God mitong. God ay rigits po si Nuokus. God ay rayes ang rigitsogun mifet po si turunok sa fe na marawan Nuokus. Ya God ay para sa rigits ya uri tiro naro ngun mifet ya wud rigits o rigits ya ker ngeri sabats. Iwe en ruwari ya pare wo kisira raya non tong mi research iwe seor Nuokus. Non tong mi research iwe seor Nuokus. Iwe God, even God mitong, if God has a perfect love, then in His non a perfect love, He was ordinary Nuokus. Is ordinary Nuokus. But then, si one every this affair of capacities. For me, it's fatanga. Yeah, met check where we're not si Nuokus God. We're getting closer. Siya arabakan ngeri periwere capacities. Proverbs sa pururigat bagi si Fisu. Ara kosap ide ki bagako tibatchen. Nge ko boy cekane aso ci siwa sawon o kosap feribet mi ngai. Kosap chen Sister Master ko boy ne ari Proverbs sa pun waru kisin akon merigat. This yewe answer kits me sisia. Wikidivity. Proverbs sa pun waru kisin akon merigat. Tidak kuasa wonu ya usawon ubobut minga. Waubut na waram tegia fefer minga me kabas me magen. So just repeat that. Okay. And it was a very kiriso. Ren ay bahasa waru ya usawon ubobut minga. Waubut na waram tegia fefer minga me kabas magen. Amen. Iran when erakabas era fear God. King Solomon, it's a king naran kukun. Iwe ara the nagari wat terewe moon Israel. You are the fear gungai. He cannot lead puri chakalo kukun. Iwe fere noratan kota buagiri. Iwe kota isiri Solomon. Met ke wache ke prefer fere to. Iwe King Solomon ay really God. Kabut ngiri ay pure siguri sebe iwe mere narari ibu. Ibu mi watte bi samong arabas. Ngagaga be miri buaking ay. Yuse sira ibu ay muri ay. John ya buira arabas. Kosa wache ko boy ngiri ay biri. Iwe God ay really Solomon. Pogiten kati gorga betos mi chia. Ngi se tigorri kut mere me wo ye tigor mirit we ye borangor mirit borangor wo borangor kut me tots me ri situ vichiri ferifan ye pon na puge proverbs ye amen what that fast siri me tots mirit ge patchem betsi bu ferri pon reri barawan Nuokus God. What does it mean to fear God? King Solomon basa then I will fear God. The asawor ewasawor. The cheveri no no say book me arra asawor ewasawor. Yan nakabase merika fear God. Then I will get to fear God
ubue obut mi ngal. To fear the Lord ubue obut mi ngal. Wa obut dalam tigia verfer mi ngal me kabas maket. The fear of the Lord is to hate evil. Fear of the Lord wherein to hate evil. At sibue obut mingal, kaya obut tibis ira wherein kabas fear God. Iyan pun siar anari arwacon neng a ekes fen neng wa pucer di war ferifan geri arabas meisin. You are fear God. Era sibue obut mingal. Sibu marawari era marawan obut tibis. Ecclesiastes sabun ego meruwa kisira meriat era Nuokus quote o oporwa darkewan. Nuokus quote o oporwa darkewan. Nuokus quote wherein hate evil oporwa darkewan wherein usapfer tibis. Put tibis it's a or ikane or enukia e wiso sabrorigat wakisirwari. Sejak sini pusiap tibis iga pun me waran nuk iga se waran nuk iwe se parar tibis. Iwe ida pada king sarabara Nuokus quote meaning obut tibis e wese or non marawachat sibo obut tibis. Sisap mochen karieri, sisap mochen niuriti. Wasa sabrara obo oporwa darkawan. Stay away from sin. Stop sinning. Nuokus quote hate evil obut tibis. Oporwa dan quote kon si seni maraw tibis sisap maraw. Si bojak paling kisah kagaru kya pada si bue ferry esa kun nafara pada si bue kisah tibis kya pada si bue obut tibis na marawat. Bojak para coba geri si gade firas usuna Moses aturi got warawachu ewachuk mipin. Na pugerek sa to sapro regat wagisin nibu. God abasagari Moses. Go on. Do not come any closer. Stop. Puri dino krasus. Puri kaya kalkuta ya. Kalkuta wan pun mi pin. Pun mi pin. Ewa pun by itself ese pin. Pusin mo orar ewa pun ese pin. Yebe tawa apikren. Pogiden ewa presence of God. Aron na bukiwaye. Iwe na patayo pun kaya wareri. Wuri tere bipin. Pun ewa presence of God. Aron na bukiwaye. Ekabas piniga holy. Nar kabasen merikabe Greek. Ay buwaro kabasen Greek pogiden a New Testament emak na poget Greek Iwe na kabasen Greek ekabas holy iwe yen kukun agios Agios agios. When not a kabasen Greek different holy when it comes holy different. Sibu sokora, sibu ibu seri, sisap nanageri, sisap feri ikat tabora wurin, papuan feri fari ka epuru nikirigin feri fa, sibu wesen separate. Irawe were false holy. Ikan nor kabasan Amerika iwo holy, nor kabasan chugu siara pin, nor kabasan Greek yaren New Testament ciaku seri, were false. Federa rakabas agios. Where went different. God even God me been. Are not rich, so we need to be different. Ceveni veterare hari Moses, Koro, puri karya kai kuitaya pun mi bin. So if igabu sibue warong Christ na marawat, your Christ wacera pura nam nare neti bikan non maraw maybe. Si putokori sinago sureng seri magudugudun iga seri uwan marawan. Iga Christ ngira na pret. Ewi korri sabun oru
wakisiragon metiu abasa osa wasiri pun irisibi iwari birin ewe ngurupin ewaron nom non eri ewe ngun ko tangeri geri esor pusin as neverem one irisich pekotcha iwe kich ara mora iwo kisin apuker kororit and a kich ewe iwari birin ogun mifen. We are the sanctuary of the Holy Spirit. Iwe not away iwari bin kot angeri bosa se boywete esor metas miri bengai to gori waron non. A good example meta was yaneri yeres so parosen Usea. Ewe king nubura baram tekia. Usea toron narawe kirikin. Ikan narawe face nakali tagari holy place. Iku era bagya pats mi bokusi wara midarapo otiwati darapo turong narawe redibi urusen pin. The most holy place. Geru buat Usea aferiawe meta afisigeri. Asapongal. Urukera bari wes ciuan saupuraro fanson neverem kode mutngeri. Iga kode setio mutngeri. Ia retogori feriewaga esap wisen even king. Iga esap cek wisen even. Iga cek firata pa patoro. May war ekyo wurin puin Moses sewe. Iga ekyo Levites. Iri cek ekyo rewu ta porabari osakura gang narawe iweripi. Iwe kids, paipera besar kids, iweripin. Kids im, ancari. Ikan bu kids im, ke kids iweripin. Paipera besar ogun mi fer wacana buat. Ikan ogun mi fer, iwatch. Ikan kids iwer ogun mi fer. Iwe kids securas never more disit. Pasti afen merah dan Christ Jesus. Iwe God cakap orang never watch. Ika kids ewe iwari pirin ogun mi fer ika kids ewe im. Think about this. Ika kids ewe yari passport ada berapa tahun toron nari kebe. Me too fits. Epo yan ne ngun mi fer ika setan sibutogori eti war non. Iwari pin kot afangeri kids. May war story men napai berapa sage even setara eris Jesus igewa wisen wawe setan menaro fo pura rage poro nge bot ni sefer nge kira ke bichak turn nge beto befer beto sefer namna beto sefer nam. So we are like a vessel to cheveri ke irisit iweripin iwen ko te kai wera ngun mi ferin ko te we sisap mocha sibwe atai ke sa mocha sibwe fe ngawa ke sibwe angawa ewe iweripin. Okay, from sabun agam na ruwa kisiri. Ara iwe ewe bikara pogiteran ko te be smira parab ngeri kich ubotiwa ngeri kebi ar pon obwe asarada pusin irisibi usun ewa sarmi marai ngeri ko o epiri kebiro ngeri araga o evo papa iti yosun enetidabi obopin ngeri ko sibu fokus warkaran fitu nusun kapasan porara si basarada pusin irisich usun ewa sarmi barai ngeri kot o epiri kichira ngeri an and kotoaga. We get kids chant about in Christ. Get kids away iwari biriro agun mifen. Then we should live a different life. Para basa get kids sibwe asar mi barai. A living sacrifice. Set aside only for one purpose. Then future purpose. Fera wagagin ko. Ren ewagagin ko. Sabra gari wagisirru. Abasa osa we perru verfeuren arabasen everufa. Nge obubut ngeri ko te pwe siwiri urusan neti bebi. Iwa obato gari sire neti pen ko. Fremet mi burin
no research, or with me apa I. We are to be different. Magadagadad son lagun, magadagadad ferifan, sisa para pirun. Kids away were being God. At Siburu Nuokus God, Sibo was an obut tibis. Sibo obut for ferning out. To fear God is to hate evil. Ever was an order. Sibo kunuseri tibis, such a much and niuriti. Nubusakunasia, kunuseri busia was an obut. Irabe to where I was a piper apasage. Fear God. Sibo was an obut tibis, non maravas. May fathers where rakabas Nuokus God, kasi yawe waiti. Nuokus God, where possible obut tibis. No posiat obut tibis, ye sibwe ki God, even God me bin, even holy God. Iwe at sibwe marawan holy, iwe sibwe e wuri ilisit seri fafer numokutukudere ferifa. We have to be separate. We have to be different. Met mokutukudere chanakud sisa pachuara pur. Pogod aburi gits kenchan, ingat kenchan ada wana ben sisis. Orua kiri-kirin asin eseri kirai, pogita nuts time boleh cek. If I were menapacak medicine. Seceberin pun orua kiri-kiri dawe sibwe asaboru kot o mari dianwe maraman nabarab. Mari dianwe maraman nabarab. Menafasa mereka era give glory to him. Give glory to him. If also not sibwe give glory to God. If also not sibwe nigara kot. Yeah. Does anybody have a guess? How do we glorify God? Jenna. Yes, by singing praises. Marifa. Yadek. Kevin. Mentra kami kira bomna. Okay. What's your answer? Ifa? Read the Bible? Good answer. Yes, and you're right too. Yeah. Exodus saburik merari wakisin orugeri fisu. Nubuen koda fosgeri voices. Your voices sati wari kod. Ye kobo paheri omni. Show me your glory. Paheri omni. Naro puke Pwarata era give him glory. So how do we give God glory? If also that's ngeri God an ning. If also that's ngeri God an ning. Na puke Exodus sabun irik merigat wakisin egon maru Moses eri God. Kebebayan ngeri ning. Kebebayan ngeri ning. We are not puke Exodus sabun irik meruari wakisin oru geri fisu. Ruben koda kapas ngeri Moses air ngeri Moses ngeri we nari fanso ngai beban ngoru kain ni. Beban ngoru kain ni. Ngai usamut ngoru ko buguraba si burga ki guraba si ka mero. So therefore we pesiruk murir wa kor bukabatori kurain ni. Chechebira e pugar revelation ra give glory to God kain ni garo ko. How do we give glory to God? So first we need to find out Nigan God, God's glory. Because the glory of God, God's glory, which the glory we're waiting. If also that's but give glory to God. When not enough showed, God apesini Moses, you with God apesa. Naga was awon mira para. Nang was awon mira para. Naga God ni eri, we birds, kira
Sogamang wa non tong me erguruk wari tong ngeri ngereng wa obusara fer ngawan me pung ngawan mitibis. Walaupun Moses agura kot, kura nugusagurun kot. Nge ikira nigen kot. Ike glory of God. Ya banyak ngeri Moses. Moses said, show me your glory. Walaupun kot pesi di Moses ni banyak ni. Kalau kot mi bebet mi urento mi kira-kira wasau gembak. Kot awajen pekij si ber reflected the glory of God. God awajen pekij si ber fear God, si wajen obut tibis, sebesar tibis, follow His commandments. Para ruar awajen His characters. Ewa apa sagri Moses. Ewa bonan nom not kij. Awajen ewa feri seferi uru atur seri kij nubun atamei frafer tibis. Usia lucid your character of God. Ewa glory of God. We nubun pai berapa sabu sibu give glory to God. God ewa cere pun neti ewa kurak ya ewa kurai ya ewa tu fitur kura kewa character. Gara paraben God kewa non marawat. Ewa non marawat. Ewa sabe seri tibis obut tibis sisap Moses sibu non bega marawari marawat tibis. They were a short story. I'll give you some of the walk city. It's a much of a sefer. Provide the aga and quote Yergich. Aragan, much of a parawaki charabas. Even a family, I subsidy a bunch of Philippi gabun. Borrowing borrowing a setting bunch of Philippi. Yeah. Itan nura itan tutun. You kings some you were referring you were away. Ever check no as a part of a miracle. You are furry were away. Ever seven up again. Sal Yarabugan, a kura getting away. Checking a kirby saying can need. I was saying I can need the first two for us. So much tutun. Can you please get ye a first two for? Whether I got to get it. You waited up, he put on a receiver seven up, you upon each other to erect moga. Two burros were back particular fur or raga. You were not in grand. It was seven up a ikistiki out there, worry whatever a cruiser put up with near your species. Good, so what's up with Gerato Nira Ava? Weta Seniara Nasotis, the Savarawa, third the waterway, third got that 18 in Savarawa, Nerubarawa, New Seferity, unmeet you Turti water Siverica, Noropu. Fayang. What the Fayang our water? We waited up, Nubarakura, was a washin. I support a Purina, Nubura Cafe and Arab Carnival, and I read it. Separaria. Separated by some city. Because so many carriers in the Caracat, Fee and Gaga. You again, I think you put it out soon at Ben, Napagari, Ika, Pofemais in Iran, friend, no clear. I'm a cherry metoge, so what's a Pofayanga, put it me metacre. You were saying, I waited up, Kura with the fishing away. Jerry, you are several about 30. You are really forgot. I really forgot it. You are really several up yet. Cooperation. Cooperation pun and cafe yang awari ya. Tipisu way get it apa use. Yeah. Kalau real several pakan sibun pun ada yang cuma cara pun kira ke cuma cara pun nak. You are Rawata, Ika Pawata at viewing.
Iwara na wala pioi. Iwara fe nga vi watte. Esa no nukuri disin mi kukur nga nori disin me watte geri. Iwe se virit nora non nom. Not pioi wa kare fri kara. Baba. Ngai wa positi baba wa bachakura baba. Ksa bachakupure. Kutta purupure kura. And then comes the bad news. Ngeri waited up. Your son will not live longer as a nom, a week out of water. Credit damages are if it's not releasing. Within that 1 week, I waited up our Chogeri and no we see where Bukura Safari Sabaro. Our Apiori done not radio. Was a good hour Darichio. Sara brothers they got support urumot was simplify we mochen mer meri sire osugurani we taran chek ya osugurani chek ye enche ke se wo puri bi chek singari gawe to bui arai aku tafutare puruara esegura ye nare rear puruara rogoga we siresin kisah tu kismika familiar ngeri arba pio itas na radio e pun ira pare wale las communicate ai riku kira e pure sokkora pure kira i sare ro cell phone ye nara kyo ye ro sire ro radio ke sia radio iwe o era sire wa tres ya ro pora geri ye we mer ya o se vera pato ri pio a churo ya masiri paro sene ro question to geri po marawatam ngeri Iwara kura rewe, ame kura ga kora, sokora kiri kira kora eruan irisin. Bukan ye beta ka fishing iri kis nubo sibore, ike ekot nubo sibore sapora. Iwa ka sokora kiri kira war irisin. Ye wese na bese bocena bubar ngeri rewe, usuran apa neti ba. Ese bocena bubar ngeri rewe pagi mi wese neti bengal kesi. Meijak awo sefari serum masa. Yane ti wanerewa fokut papa iti turufi robi I love you my son I miss you urerewa aku ngeri sabara daddy I miss you daddy it's been a long time you non era fasu that's the last sayngorot prayer era wa te babarak ngir merwe racha mamo adukur ukuti chagirete pore much ngasa senero iwe ngar ewe nai waktu adageri idarwa soche wato po ai tegeri berapan tuari samaro parwato po iwak kwats merofot perkewe wakku negeri idarwa mommy can you forgive daddy Mama mi to ko bobu sorak tibisin papa. Iwa wate pun idara wan fan watin arab ten kasa. Iwa ba kunu geri sabar we wairi papa. Ko sebocen ko bobu sorak tibisin mama. Ko sebocen ko bueti wan mabaran usus. Iwa pun sabar wa wati. Por fan watin au chufagan ni. You are good river. Mommy, Daddy, I love you so much. Ngi kasa rewe atawe akar kapal pokoro. Ora we ta saporo. Asaporo we nyao chufugni idar ke sabara ore we kira mode fire. Iraw suporen si sesegang ngeri kismeris. Ito fulifar ko pa cha safari kya bawara ewan safan ngeriko. Ko bawara cha safan. Averi kichret char webipin. Iga mocher pukich sibwe kesiun sibwe set aside. Ava mocher pukich sibwe obut tipis negeri bet tipis safar ngeri sises. Ewata bawara we rapis.
Annierai ferdi for ferdi. Ewe kuk arawat sonneng. Are kias fenneng. Ngapujurity. This is one of the final warnings. Ewe sonneng, please hate evil. Stop from sinning and turn to God. Ese chulo ras fanso. Very bad for him. Ko te pwe feyetu anka masing gits medicine. No one think it's medicine. Not urusere bila ferir. Awu te pwe irats New Year's resolution. Ate kesiwi. Si pwe sen obut tibis na marawa. Si pwe kesiwi. Si pwe moche po si pwe set aside. Si pwe different. Feriten iagangen ko. Kiriso ko te pwe feyetu gits medicine. Si pwe yate. Sabat kot mira para ponne. Sebenarnya sabat Jesus. Kau tiada kagak kerja, kau beracun lagi ni pun. We're not just any ordinary people. We are special people because we are purchased by the blood of your Son Jesus Christ. Kau beracun pun. Epor hewe kesi we non native. Epor obut tibis. Ika beracun kunuseri tibis. Esapor niwiriti. Kau beracun pun. Non marawin, we able to give you glory, able to reflect your character in us. Kau cakap marawam non kau prefer sefari, na para bobo, ewe walusuri tu Pwarata meifra ur. Kiri so gorre ram tirato Jesus per fenter activis. Kiri so gorre ram pusin aja sefari game moruk. Kau sebut kau pasal Pwarata memory game not a year 2021. Sure, mere university what's going to happen. Markarran was. Gaiwa warum marawam ne pun. Kau sebut cakap berfirman. Ame si tori mari yakwe rasaban nam me firen. Patori karik me fidi gitwan. Messenger ko Facebook. Sabas ko di asti war moruk. Dari desi se busara aktivis. Amen. We